So I'll just give you a picture of what is the condition with respect to damaged classrooms in the region. Yes po. At ay 918. 918 na tinaganaan scattered all over the areas of Deped Region 11. No? So, pinakadako, usponako is Davao Oriental, 316 kay this is understandable because Yes, diha man tong epicenter, particularmente sa Manay. Then ikaduha din ha Osmonaco, Davao del Sur, ikatulo is Davao de Oro with 178. Ang ikaupat is Davao City. Bayubay pa ng damaged classrooms na to. Yes po. With 100 totally damaged classrooms. So di na yun ni magamit yung mga classroom ani. Diyan nakasentro tong ato ang mga effort karon. But I'm not saying that other areas do not have their share of totally damaged classrooms. Tapod sila, no? And then paning kamutang marisolbahan taking into account the effort nga dili mabalda gayon ang ato ang pagpahilunaw klase para sa to mga kabataan.